kubor nagaslem jong unongsan hima. Syong kenor ba don burom jong kejing kajing ikren bat kajing sengukia ia kajing syak telep jongi kum kecak benriu kam desu tang kajing ikren jongi hagani kepor kalayan nadu ke state government snem nadu bangilayo ke state ke Bapura bat hadu mentah henrei kajing ikren jongi kayan hagajing ikren kajing tawi komiti kaya tang ha kajing tawi komiti henrei kane kajing ngimsem palala banweng hadu mentah leng bakilan kibangidon haga council ngira persang henrei ngila banong bangikum kinong mikman kasyukut tang ha kajing ikren ban kinong yada kibasisha ya kajat benriu hidai kitu kisamla kibadon haki NGOs kiba pair kiba IT ya kajing im komu presiden enbul babul lengdo namalki bat kiwai kibala pha yala kajong kajing im ni sogit ram namar bangi kong kinong mikman la kalong state assembly la kalong district council kasyukut tang hagajing ikren henrei habang ikmi ya kabor jong ke district council ngiyoi bangidon ya ke ikhtiar ka baklain kajingrong kerthep kimandari hangne kalong tang kawai kadaw bakiwan hangne nagabenta ka kam ban kamai bat kikam jongki kabanin kong kalong banle ikikam khayi kikam pateng bat menta on habak crowbor kane ka siti ka banyau terek bakos arjar khat khandai haba ke district council lengbau em jong ketriet na habas dang jong kene ke isi mensyam snem kila complain show prime minister jong ngi Narendra Modi baki syale ben hangni hame khalaya kila crowbor kila sedang ban pen iya kebor henrei ka ai ka bangong menta hagare kebor kalat kadang pliingi balar ngila ban purup suki ya kini kikam daga bakun suki kini lada barok kikam kibadon hangni ngila kurup lagi kitrai muluk lengba kajing penen kam ya ke bor jong ke district council kini hakaba khaddu ki habat ino hangni ladang ipai sor selong jongi hangni rilom kasi jongi sibun kidukan lada hayaudu kidon hadu 1,000 tam teli kidukan bala long try daki try kasi jongi lada san spa sisnem ngin khot banyak keren ki try dukan bandung syasyo ban aiwai haki barjala lada san spa teli ki dukan sisnem ngila ban IT pat haki khasi kan simpor tang kemasi pausnem ban pen khuy ya kinong kai barjala ki badon hangni bat lada le kumta dai hangta habang ngila kni no iki kam jongi pendon kam yang ikhtiar ka bangidon kin syong balai hangni ngin nomla ban weng ye kene kajing kat bang ngim pakla ban kurup ya ki kam ki baki kiwan ban kamai hangni bat kumju ngidon ya ka trading license bat kumta terter kajing ai jumut jonga kelong kum kubur bat kajing ong CM ba ngihap ban penan kam ya kene ke ikhtiar da kabasian namar ba mentang yoi bawat da kene ke sithiro kinut ban tho ban challenge ngi kabor kabari kerpang ia kejat benriu ngin kurup ya kikam daga bangin pensngoto ya kitrai dukan kibalong ki khasi jongi kibalong trai kidukan hayaudo ba hasor selong harilom khasi jongi ban kiar ban ailan ya kiwai ban yo kurup ya kakhi ka pateng bat kane kan wan raru ya kajing kentiu ya kalat ban aikam ya kisamla jongi sibon kisamla jongi kibala pas kibala pas ya ke BBA MBA kisong klikti kim yo shu ban besu haga khayi ka pateng ladangi ailat kane kan long sasisen pat bangin long kenrat haga khayi ka pateng bat kenweng sendon ya ke jingcha telep jengi naki mandari bat kumju kombolong menta ngilalong mraw wala ke jongkeri haga khayi ka pateng ngemlong shu ki kenran namar kata ke syong hangi council ma kentu ya ke isi ban perkhat ya kani kombakine ki hiar thma yangi jar ngiru mentangin hiar thma jar
ban bo yaki snem ban nyaw yaki sngi tat hadu bangin yo ban kurup sasisen pat yaki kam naki ti jongki bat daya ka por la kelong klem kam kin i bat kin mi hi nakani karilum kasi ka ba i jongi ka baar kolong kiwan hang ne kom kinong bela ki kontraktor jongi kiwan ra ya kinong bela na sabar kadon kaan haga sarkar udang ipek ya ke Regulation of Employment and Condition of Services Act of 1979 bawai pa wai kontraktor uday banda apply ya ke permit naga state government ling baka labor department banwan ra ai kinong tray bat hadin baladeb day bat pen pai mardor yaki naga jaka kabaki khot henry ka jingle sting jong ki briel jongi baka an kam don kabate ka penlong yaki sisien bakilawan ban syongsa hangni jing kentu jonga yaki yeng bat yaki isi kalong ba nginlong kiba penlek jimut ban le ya kene ke kam baki wei pa wei kontraktor bat kiba wan ra ikinong trei nasabar ban dayo ya ke labor license na po district council bat ya ke work permit na po ke state government ling ba ke labor department ban pen pai mardor iki ban ya kun ya kene ke thma ka council ngilong kiba duna briu ngin namla ban le kata snau ban kentu ya ke yeng bakladai ban pen kop bor mentai ki rang ba snong ki sim haki hima bakin long ki ba pek ngor haki snong jongki ya ka rong kami jongki briu ki ba klem kot klem sla bat dai ban penmi da ka notification ba man kan riu benai ki sodar jongki snong ki hap ban a ya ka jingkhain ya ka rong kami jongki briu ki banabar haki snong jongki haki sim bat ki sim kin pen poi haki district council bat kumjo nga kentu sa sisen pan ya ke yeng ban perkhat daga besngokia ya ke jingsyak penduk bor no jongi ha ke sarkar ka pemerintah daga bang ngisyak kni no ya ke labor license namar ke tengku bat ke state subject na kawai ke por sya kawai pat ke por kane kalong kalat ban yada ka atiar ban namsya ikibriu ki banabar lengba ke jing tengku bat ka work permit bill 8,000 phau jong ka sarkar jongi ka pemerintah kane nga sngau kala penlong ya council jongi sngau ka mau wei na ki ding ba ka tanap jong ding ba ki bayada yangi ngiladu ya ka bor pen sngau long ka bala ngin tho biang sa government ban pen phai biang ya ka to ka bill pada long ka bala namar bakani kayada yangi kom ka jat benriu kublai shibun